Play pi baro minta kasih ngadon bat i MLA jong ka mau plang constituency i badai ru i kertong jong ka UDP nak katai kathan ba in yakun yakni ka MDC election te minta ngin yakran kendiat halor kini ka jing bekre jong i ya ka MDC election play ba kalong kumno jing bekre jong pi namar kumbang itip di MLA hatu kasuk ne am kani ka jing bekre jong pi ya ka MDC bat hakati kathan ka khamsuk kendiat namar bun minta ki partner sesnong jang ma pra constituency kila itu bahaya kila I kham ka jang kasuk yang menteri mentah ban le cherum seneng ru ki pajba ki kwa ban yoi kendu yang kwa ban aku le ya ki bakam ke bagale te kam jenjar yang ban tur hamal lagi senong ajing it lang yo mentaru ti lada ngi phai sakate constituency jong pi kin bun kita ki parti ban yakun ti PUI kumno yakani jing yakun jong pi hakate ka constituency kun thop ba pin haban yakun persya ro i MDC mentai ba bla naka NPP compare meno ya hajing le ai kidon ni ki bakhalan bidan betlot dei nalang janga kam confidence dei mena sitting MDC pernga bode ngadi sitting MLA tekan compare ro Teladang ipai saka district council hi ladap hi wan ha kabor ki kita kistin jam ki bapin sim kenang ban penkhlanya ka district council ndai kidai ban penkhlanya ki an fair ban penne ya riti to store jong ni pat kasi khara ka ba la bo la benchet ning ba ka riti sencha de India constitution of India ban penkhlanya district council pat ban penne i ka jinglong try ke jongi khasi ila ka jaka ka puta ya marpo khando ru kumjo but kawai ke bang I makwa ai ban an yathu ani pi golong ba fang tu ka ngene ka jinglong try ka kham khai padeng dei ke bang apet pada ka jingbon ki dhar ba yo training license kede ne ke ba nakaliang jonga ladala yo balong so MDC anyo bante lakam ni jing training lesson pathar mar kani ga ba ima hi da kan kandang jur kamdon ni te lakam kan sapoi por gesngi ba ngi khasi ki khon kasi jungi kwa singam la jong ur kan yosho kum UMLA hi lada dei ba philong sa UMDC katno kalong ka jing toy na ka benta ki pai ba pi kum MLA katu kala tre PE kipat nong jang ma plang ji kam ki jonga but dadang ayo susu lele berlong suku MDC karoi ka par kanang tu susu ya ka ma plang tinggi constituency but ka nakalang jonga ru ngaso kan hamsuk MLA MDC kilo ki kam ki ba MDC de ban le ko MDC kanu kam de le ko MLA henry bermara akhiro ka pari kedai hanga simat di kajing nang jonga kumno banyo yaki scheme fair rangalong kum MDC kandon ni kelinti kisingkin banwara scheme fair daga 6 schedule ka revise ban ibor ya district council direct funding na central government kan suk banyora susu ya roge par ha konstitusi berakawai kana kaleng jingi hingi bok ke ruang pi ba kun sipon thank you